Happy Monday, guys. كم يتغني؟ طرح عن لهم ساعات كلتا نبرة ساعات حدا عصر تنجيرنا لنا حوات انوي تطعملنا مالتي. Alright. كم تلمركع حبشة education مزيكم على الحوات اتي ابزي نحلفو ويك انا محلالفو بالتمرتي ترايك توصل لنا نلابو ابزي نقربو نحنا فانا ان شاء الله ادفايس ايكونن سو كابزي تماهيركم تتوسنوا وسانا ناي بعلكم تخون نلابو جمريا. So this is simple educational purpose only mality. All right. كم تلمد تري وزر لهم حوات حبشة education منو حزب له بزعبا زغط أبا general like finance some immigration أبي أساس تكرر بزح ننتفع لنا درو عمتات كينو بقى channel is moving forward. Thank you. Subscribe هاي خير الله at least بزح follow كجبرو نزل له opportunity وكأزل له عدلات بزح سك حرفي بلون يا استغال متن تي كنجبرو نخل نحنا تا حنت زي تخفلا شر ناب انت بيلنا يا صبغت يا alright مأتوينا كم تي أبر السيناريو ذلهم بزح نجارنا خنزار ولا مع أنتي مجمرة تسلانا في شدة 150 بلالو قدموا نيروبي عندها لنا أو سمرزين تها لنا زي نحن قلت first priority سمع الله خدي صبغ اسكي تشك جبرو سمع الله خدي اسكي حدا تحف لي من البات سمع الله خدي صبغ سمع أنت اللي قال جبرو التودي Okay, Miss Jack in here. حدا بقول لكم. Thank you Nasser. Appreciate that. Alright. مجمرة Facebook أنا active Facebook بتعمل زي دسبلة تسوى لكم حوات إذا Facebook كتري وادخل مني زخانة نجار this is me دسبلة تسوى زي Facebook ناتي بزيم فولو كتكبروا زخانة حتى تصحفات قوات زي قالوا أبيتو بتزيجرنا أبزين نتصحفينا مغصال فيسبوك أبزي كيدكم فولو كتكبروا نمحسن يس انت انا ابزي فيسبوك امزي هنزل لاجن ابزي اعمل اختي محلالي فلخ لهم عندي قدام النت احوات سلام نعاكم تخاطلت حبشه اديوكيشن ولا ازي حصير كورسنا قريبنا زلنا ازي ግን امريكان كندا طراي ازي كورسيا امريكان كندا طراي تنوبيا كم طلباتكم بزحات نحنا ناي قطري تغبرو زلخا ناي اسي مطعم يسننا له اجوالتن مهرو قطرينا سو ناي مشت تغبرنا خب سراح مساعتنا زبليو سو جزينا طعمنا نزي كاب ساعة 6 كساب ساعة 9 بي ام تمرتي ادالينا لنا كلته معالتي حامسن قدامن كبل كله هجن قدام تتماهركم حامس زي كدغم تخلو صقملن حدا عينه تمرتي نخلتين ابزسومن حدا عينه تمرتي نسلسه ساعاتيو نوح تمرتي زلنا مخنياتو حامس تماهركم قدام زي كدغم تخلو انت دليهم جن كلتي معالت خاخت مهارنا احنا دس يبلنا مجمريا كلتي معالت تماهركم اخم عوتات تكون حوار كلته معالت اندحر تماهركم ازيكم عوتات تكونهم سو حنت معالتي اعقابي كونن ابز تمرت زي مالتي كلتي معالت تخمصو نلعبوا مالتي كاب ساعه 6 بي ام كساب 9 بي ام اذا سو من زينا خنجمر تحسس 10 ساعات مالتي زمص حمص كلاسنا خنجمري نزي كفليت زي كلته 100 قرش طراي تاينا خنجبر ابت جروب ممزغبي ابز لينك زي طوقو اذا لينك زي اندحر ابياتكم ميك شور اذا لينك زي اندحر ابياتكم انت اكبر لمسيلكم تملسكم ناب تملسكم تاكبرنا بمسنجر غيركم تالينك ابياتنا بلنا كنسدلكم هنا انا بقى لينك مساعتهم كل 100 قرش مسكفلكم 5 كلاس كنجمرنا 5 قدامن اوكي كل شيء اذن بلوك انا مهرو نتمرت طراحين بر نخال كم زي كونه حبرت هذه اقدمكم كتنبو دس يبلنا ማለት زي ابو ملازيا نهلكم بتجرنيا بجات مزغب الله مالتي سو انت احنا مهار نزي 3 ورح زقصل تمرتي زلنا 5 قدام كاب ساعه 6 بي ام كساب ساعه 9 بي ام ماونتين تايم يحوازي ماونتين تايم بزل هو ناي كولر تايم مالتي سو زي حموش بروجرام نخن مهار زين حموش بروجرام زي اتن كن مهارن كلنا انت انا قطباو زينا اتقندين ماركتنا قداس بي بي اي سي بي اي سي بي earning companies unemployment fed inflation زين كن مهارنا بزي ماركتنا زنقاس حوات بزي زغالابت مالتي بخالا ايكونه بمقصال ستاك ماركت كاب حدا كفال كساب 7 كفال لنا زين كن مهارنا دن قطر 3 ناي وفري اكاونت نمخفاتون كنحجزكمنا زي ما بكندا اب امريكان زلخمنا نزلنا هنا بصراحه وعلكم ناي مشت مهرو 5 قدامن
ናልባት ሓሙስ ዘይግጥዕመኩም ይኽእል ቀዳም ጥራይ ተሳቲፍኩም ፀገም የለን ማለት እዩ ንሰለስተ ወርሒ ደን ቀፂልና እንታይ ኢና ዘለና ሽዑ ቁፅሪ 4 መሰረታዊ ብዛዕባ ቀረፅ ንኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ትነብሩ ከዓ ቀረፅ ኦኬ ትራምፕ ይመፅእ ኣሎ ይደጋይ ሓድሽ ናይ ቀረፅ ፕላናት እውን የምፅእ ኣሎ ብዛዕባ ቀረፅካ ክንምሃር ኢና ብተወሳኺ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣሕዋት ምስ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንምህሮ ንሕና ሕቶ ዘለኩም ክላስና መምስ ወዳእና ንኣብነት 3 ሰዓት ኣለና ወላ 4 ሰዓት ክንገብር ንኽእልና ፀገም የለን ሕቶታት ተልኩም ኣይንወፅን ሕቶታትኩም ክንምልስ ኢና ኤኒቲንግ ብዛዕባ ላይክ ምስኡ ዝተኣሰር ንብሎ ንኣብነት ናይ ኢሚግሬሽን ተልኩም ናይ ወልካም ኮረብዲ ናይ ከለገለ ድዩ ሓድሽ ነገር ድዩ ብዛዕባ ቀረፅ ድዩ ብዛዕባ ሪል እስቴት ድዩ ኮታስ ትንብሎ እቲ ዓብይ ፕሮግራም ዘለና ብዓብይ እቲ ናይ 11 ፕሮግራም ንምህሮ ናይ 11 ወርሒ ማለት እዩ ነዚኣ ንሰለስተ ወርሒ ጥራይ ትኸይዳ 3 ሰዓት ወይ 6 ሰዓት ኣብ ሰሙን ማለት በዚኣ ተመዝግቡ እዚኣ እንድሕር ኣብያትኩም ብውሽጢ ብመሰንጀር ስርድልና መሰንጀር ደስ በለ ተስፋኦም ኢልኩም መመዝጋብያትን በልና ክንሰደልኩም ኢና ካልእ ሊንክ እዚ ክብል ከለኹ ግን ካይከፈልኩም ኣብቲ ክላስ ኣይንጅምርና ምክንያቱ ከምኡ ኢና ንገብሮ ነርና ብዝሓለፈ ብዙሕ ነገር ኣሎ ድሓን ስለዚ ከፊልኩም 200 ተኣትውኩም ማለት እዩ እዚ ምስ ናይ ነዊሕ ፕሮግራም ዘይከይድ እዩ ናይ 11 ተወዝገብኩም ተምሃሩ ኣለኹምና ንስኻትኩም ጥሪ ንጅምሮ እዩ ንስኻትኩም ኖ ኮሽን ተኣሽሙ ትግበሩ ብዙሕ ብዛዕባኡ ኣይትገደስሉ እንታይ እዩ ዘለኹም ኦሬዲ ኣብኡ ኣለኹም ኣብዞን ኣቲና እንተኢልኩም ከዓ ንስኻትኩም እተው ህጅተን 200 ትከፍለኹም ክትጅምሩ ከለኹም ደንሽዑ ተን ዲፈረንስ ዘለዋ ቀፅ ከፊልኩም ከዓ ክትቆፅለኹም ኣክልቲ ፕሮግራም ክትምሃሩ ትኽእሎም እታ ክፍሊት ግን ሓንቲ ክፍሊት እያ እታ ክፍሊት ሓንቲ ክፍሊት እያ ሶ እቶም ናይ ነዊሕ ናይ 11 ፕሮግራም ትመሃሩ ተምሃሮ ምሳና ዘለኹም ኣሕዋት ንብሙሉኡ ላይክ ካብቲ ፕሮግራም ስወዳእኩም ከዓ ኣብቲ ሓደ ሴት ኣብ ጌርና ናይ ላይፍና ብሓንሳብ ፕሮግራም እዩ ዘለና ማለት ዴይሊ ዜና ኢና ንህብ ዴይሊ መዓልታዊ እንታይ ቆውዒሉ እንታይ ነይሩ ቁጠባ ኢና ንህብ ማለት እዩ ኦራይት out of the way እዚኣ ወዲና ኣለና ዌልካም ቶም ጆይን ክትገብሩ ደለኹም እንድሕር ኣብያትኩም ዛ ሊንክ ብመሰንጀር ኦልዌይስ ላኣኹልና ማለት ኦኬ ፐርፌክት ብምቕፃል ኦኬ ናብኡ ናይ ሎም መዓንታ ርእስና ኢና ክንከይድ ኣሕዋት ማለት እዩ ኦኬ alright out of the way ንሳ ሶ ጀነራል ማርኬትና እንታይ ውዒሉ this is good why ስለምንታይ ክንሪኦ ኢና alright ማርኬትና ኩሉ ሻዕ ኣሕዋት እንታይ እጥቀም ኣነ ጀነራሊ ላይክ እዚኣ እጥቀም marketna እንታይ ይመስላሉ CNBC እጥቀም well down is red but ካልእ በዓል S&P is high Nasdaq is the highest record ሎ ማዓንቲ the highest record Nasdaq 52 weeks high why Tesla my friend Tesla Palantir ካልእ ማለት እዩ ስለምንታይ Nasdaq the highest record ኮይና እንትሕልና ሎ ማዓንቲ ጥራሕ Nasdaq ተወሰኻ ካምፓኒታት ኣለዋ so እዘን Nasdaq ተወሰኻ ካምፓኒታት እንድሕሪኢና ሰለስተ ካምፓኒ ማለት እዩ Palantir ሎ ማዓንቲ ኣድያ let me retrieve it from here well okay ማይክሮ ስትራቴጂ ሎ ማዓንቲ ናብ Nasdaq ጆይን ጌራ ምክንያቱ ፅቡቅ ጌራ ማይክሮ ስትራቴጂ ሓደ Palantir ክልተ እዚአን ክልተን እነን ኣክሲዮን actually ጆይን ጌራ መስለኒ so ናብ Nasdaq ጆይን ጌረን Nasdaq ክንብል ኮልና as index ንሪኣ ካምፓኒ ኣሕዋት እዚኣ as index ንሪኣ ካምፓኒ so all times high ኮይና ዘላ because of they are doing great ማለት እዩ index ናይዚኣ as ETF ክንርኢ እንድሕር ኮይና ከዓ QQ stock ትሪኢና as ETF ያ let me share this so as ETF ከዓ በዚ ጌርና ፎሎ ክንገብረ ንኽእል ኢና Nasdaq ቴክ ካምፓኒን እተን ሞስት ሃየር ካምፓኒ ዘለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ቴክ ካምፓኒን ሶ ንስኻ ሞስሊ ምስኣተን እንድሕር ኢንቨስት ክትገብር ኮንካ ምስ Nasdaq ማለት as QQ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእላ as ETF as a group of companies ክትገዝእ ትኽእላ as of today 1.60 increase ጌራ ኣላ 5 days ተሪኢና 2.93 ማለት እዩ 1 month ተሪኢና 7.80 this is good 5 years ናይ QQ ተሪኢና 154 ተመላሲ ጌራ good this is Nasdaq okay Nasdaq added ክንዳይና ኣለና ዘላ so far like ሰለስተ ካምፓኒ ኾነ አድድ ገረን ኣለዋሎ ማዓንቲ ማይክሮ ስትራቴጂ ማለት ከ QQ አላ ማለት ከም ሪኣ ዘለና and Palantir is the most popular stock ናይ long term stock ክትከይድ ትኽእል ያ ሎ ማዓንቲ it's kind of red now but if you do that Palantir is great 5 days almost 5% 1 month in 23.28% like 6 months in 201% ተመላሲ ገራላ this is good so no more ካብዚ ማለት ክንሪኣ ንኽእል Palantir ናብ 9 ሰዓታት ናብ ገለ ክትመጽያ ማለት እዩ so እዚአንን ኣድ ዝገብራ ዘለዋ ማለት እዩ
year to date ترينا almost 355 أحوات كابتري زحلفة ورح خلتك سابز ساعات زين دحرا بالنتير تتوافرنا نيرنا نجاراتنا ب 355 increase جير مالتي so زيا لما عنده officially ناب نازداك جينجرا كان so مايكرو استراتيجي اندحر إناخا as of كم مالتي مايكرو استراتيجي stacks all right micro strategy stacks مالت why نازداك هاي كيدا why كنت أبانا هاي خير الله مالت sorry why tech companies هاي خير الله مالت this is good companies يعني مالت Palantir is good MicroStrategy is good إذا كله زت أساسر as of today look this like 0.52% increase again 5 days almost 9.84 6 months 107 كلتن year to date ترينا almost 500 grow جرا 500% أحوات 500% grow جرا نبلا زلنا let me show you this what does that mean this بلي إذا companies يا personal finance هيكون كندو increase sales جبرت أبو invest نمكبار هيكون زارب زلوا خاني so why أجين جرا 500 ندحر increase جبرة لذا companies يا as entire كنمتينا أحوات okay investing calculator I know كل I have a problem with this typing and حدش كتم يكون كاب بزح شجرة على investing calculator okay so let's say I like 50 always حلواس 5 شيء حتى كمان أنا أبنت 5 شيء حندحر كيدو إن هذا عمت نبلا أب عند حر توافر نيرا almost 500 increase جرا الله ولا حنتي أي جبر كان أي جبر كان so zero end of you could have 5 شيء حتى نبركا by now كندي محله كاسل استميت أزي مالت أب أتوافر أيكون كتب الله حوار so simple term و MicroStrategy almost 500 year to date كابت ري على كلته أنت نوافر نيرنا مساسي كسب كندزي gain مجبرنا هنا مدلنا so ناب نازداك جينجر الله ماله Palantir أنت نوافر نيرنا year to date كسب 355 جينجر الله ماله so زي أخا 355 تقرنا Palantir تدخل نيرك أنت وافر كها they could see your money could be about كلته 227 ماله so sell count shit count تدخلها So this is the most important. Why Nasdaq is up? Why our market Nasdaq is all-time high? Let me see. Why Nasdaq is all-time high? إزياءات عندي. هلو الحنتي في اللي زبها بالله. إزياءاتن join جرن الله. إذن join جرن الله campaign. Let me make sure what I want to see in here if I am. Oh yeah, I am. Okay. So why are like Nasdaq high coin is a low so can ملس نابزيا 52 weeks high coin low مالتي كله بمولو index S&P مالتي S&P is like it hitting good لما عنتون صبوا مصيله again all times high كنا يبغى حنير almost شدش حدا 200 مالتي زي أنا تحمش 230 كامباني حيز خير مالتي نازداك نتك حيز خير زي بمولو جنرال تكمبل كله بل بمولو أنا حمش 230 حيز خير كامباني year to date كنا جينجر زلوا مثلكم زي 27.56 this is a big money يا إخوات كم زي قليل نجار أيقونة alright كله نبينا هنكيد مسؤول زت أساسر اندحر علىنا هونو إحوات بوندس كنكيد علىنا كل شيء treasury bonds look this treasury bonds زي مس interestنا زت أساسري ترامب نزي أقول دايزي أداون كتكون الدليل هذا اللي treasury bonds مالتي bond ما تجز bond جزء كا let's say net bond زخف له خيل دوك أول تملاسي مالتي so let's say نحنت bond نبلا 100 قرشي bond مالت ملك أحجن زبك إحوات bond مالت almost save bond مالت insurance زلوي bond مالت ناي سلسة عينت bond investment على ناي corporation على ناي government على ناي تزل خير كتما ويك أسيرون على مالت so جنزبك أنا اسمي شح هيبة هنكما يبلون يلاقهم على يلدنا عيتم اللاسي بزيه بنو مالت إذا قبل كله like 2 years كوني خالي 10 years كوني خالي depend مالت بس عينتها bond إزالو so treasury bond we need that number down إذا أنا إذا down مخان مالت كتا connection مسنا هنا miss interest rate متساري إزالو مالت so إذا bond إذا down كتكون لنا
ኢና ندلي مالتي so نزي داونز جبران تايو زي أسلم تاي هاي تخون ناي inflation فريا so micro economy ننزل بدلنا حال كنت أنا أسلم تاي هاي كونو سألنا يكونن invest نجبر ويكا جبرو ويكا خمس خونو تمهارو قلنا نبل so أتي fundamental micro اللي حريت فوتهم stop doing it مجمريا micro كن مهار كن كلالنا زابزي أمسينا ينزلنا لك إذن أبزي أزلوا على أيون زين كلن زيات كنت أباو زينا PPI CPI CPE earning companies unemployment Fed inflation زين كلن زين مزخلو مايكرو ايكونومي ماركتنا بزي إزخي بزي إز عبن دو السغن زقل لسن مالي قال individually كرر نخلنا ماركت بولك أو نحانتي هي تسلا أنت خوينا لو معاد خمس خوينا بولك تسلا خمس خوينا ولا قال اون كم خوينا ويون بالانتير كم خوينا بولك أب كتكوي تخليها داون كتكوي تخليها نسنتاي أبا إذا ذكر أبزا earning company look this أبزي earning company كتكوري خالي fundamental analyze حزن لا fundamental analyze نحند ماركتون نايبيناون تحت خلا so general لكم طبعا بزي number 1 زلا أنت تماهركم تفلتكم you're gonna be success my friend believe me or not this is why we do I do مالك سلامتا أنا heavy invest قبل زلوا خنا أبنة تاب تسلا أنتلكم من هجي I know market fundamental analysis strong قالوا ماركو تسلا نبكال نقدر كتمس خلو yes كتمس خلي أبي إذا يزلوا I'm gonna sell that out كلنا تان دحر حمارية مالك alright let's go back again كنا مسئنا لحنا تسلا قداي تنحلا مالك okay alright where we go so is it bondi مالك crypto my goodness crypto all times high 106 crypto انتاي نمنتاي يزلوا Fed weeks decision why crypto is high مخنياتو interest rate cut علنا ربع alright general market رقمهم ناب ربع كن كيد كلنا CME Fed إلنا مساعتنا حوات we will have دحر حدا معلت ماليتي صباح ربع زولو 95.4% ماركتنا ويكا interest rateنا 0.25 rate كجبريهم federals as of now 4.5 كسب 4.75 لنا إذا أجن 9.5 كم يتسي كنت قد اللي قبلنا له that's why Bitcoin is happy look this why Bitcoin is happy because of that بعلوني بلوك مالو look why Bitcoin is rising to new record above 107 ahead of this week Fed decision here you go no question كلا يكونن what أبي الله ويا بزي أكو تاني مهرئنا نهلكم كبزي أكو الله نهلكم PPI الله مس PPI تحزن سما مثلكم Fed الله نزارب الله inflation الله نزارب الله that's all in here this is why market نازخوني سلازي كملس نربع rate cut علنا somehow قال نجار تقاتمنا rate cut تزيجرهم ويون قال دحركوينهم market ناز gonna be tank all the way نتحت down quarter مالك rate cut كجبري market ناز تصبح زلها that's why all Bitcoin is happy كله index is happy زلوا مالك rate cut ربع سلازلوا مقدال ناي ولد زلوا ولد مقدال انتي مالك تدسبله ولد مقدال مالك حوات أم ماركسي قلل جنزب ممسا easy money ممسا مالك والنسخاسي نحادة look at that let me say this alright كريكم mortgage calculator حنت جزا ب450 جزا نسالة عامة down payment 10 نقبر نخلنا alright better okay إذا cancel قبل ده حن إذا ناي انتي مالك تولد انتي وسمنتا إنا أنت أساس رزلنا جزات راح يكون business loan كالي leverage معاتي إخوات let me go with this alright بشدش percent عند حرجزينا إذا جزا زي 450 دواقة جزا look this down payment like you know 3% قبل خير أجا ما يكون depend down payment 3% قبل نحركوينا ناتي credit score صبوديو ناتي income صبوديو alright look that payment ناتي كل تشحن شدش 110 شوعات تانين ورحي نسالة عامة وكأن 360 ورحي what yes okay إذا أخير أنا جزا 450 كلك أحويك أخي جز هجي ويون أنا قال نايلون ناي business كمس بسن كذا interest زيا كندزي خون كخفلي خلي what change نزيا إذا أنا ب4% أنت تغيرها كل 10% عند حرك النساء إذا كل تشحن شدش 100 زلا خندي تخون شدش 100 قرش النساء that's why come in إذا أنا نرزلنا إذا ما تزلوا أحوال this is coming now 2025 our market is capped is number heavy نبلوز يمتصالو
لوز اندحر ناي ولد اندحر مقناس اليو easy money on market مصالو can you buy this house this بلا yes I can buy offer خغبرو يخيل يا مال 2000 و2000 600 نقول offer تغبرو no كبيديو 600 زياده اخفل مال كابزن تحت دلو وخ مصي خيليو دحر 2 عامت ميبي 3% دحر كوين رايوا كابزا 2000 83 زلا 3% دحر كوين غ 1840 that's how we wanted this Trump this is what looking at Trump interest rate on average 3 to 4% is بالدريم نات مان so نزي اخنت انا مسمن يتاثر لنا احوات look that مسمن يتاثر مزا تريجر بوند نبلا صنحنا مزيا بوند زي ان بلا صنحنا زيا ريد كتكون الله نا تو جيت اخت وردالو that's why we are marking صبي زيا داون مخاركا اتي ريتنا انا هنا rate update ندحرلنا okay rate update telna let me go come on give me this rate update telna this is it national wise 6.9 سردلو انا ابنت مالتي is it like you know convictional loan دحر كاينو FH loan دحر كان 6.9 ازي سي نابر بعته غص خري خنكل علنا اما انت امس قبرو دون كلهم بيزنس ገንዘቦም يطقوم ማለት አይኮን حوات بيزنسات ገንዘቦም አይኮን ንጥቆም አይኮን እንተ عبيت بيزنس نحنا تنشت بيزنس كمان we don't ገንዘብና አይኮን ንጥቆም leverage ነቲ بيزنس ካትሒስካ ገንዘብ 50,000 100,000 ተምጽ so 50,000 100,000 መስምጽኻ አፕ بيزنس ካተውዕሎ ወይ ካል بيزنس ትተክል رايو ካል بيزنس ከም ትደግም ደን ሰራሕተኛ ተምጽ ግሮው ትገብር ኣለኻ ካልአይት بيزنس መስጽኻ ሰራሕተኛ መስጽኻ ኢኮኖሚ ናይ ተዓድ بخم يعبل نعخ انت يطقم لك نتولون زمصخا يخا اب تاكس خا ديدكشن كتغبرو تخلخ that's a profit so لون كيركا ب 3% ب 4% ب 5% اندحر تركب كونكا ب 6 ب لايك 3 4 easy money نا ماركت يمصالو من يمزي كنترول تغبرو federals Jerome Powell is the president مالتنا so easy money نام ماركت اندحر يمصالو ماركت قطبانا يعبلو مالتي سلامنتاي ገንዘብ ايزي مسكونه هنكان حبان مص سب كلك خلي كغزي خلي كوص بيزنس خلي كزرغح خلي مستزرغح سراحتኛ خمصيو سراحتኛ مساتو تم سراحتኛ تاكس خوفليم تاكس مخفال منغست يعبل قطبو ها تا بيزنس مستتخلت تاكس تكفلها تاكس مسكفلت منغست يعبل قطبو تبع البيزنس قطبو انكم خعبي انكم مسكفلها تاكس خفلين منغست look this is how it goes that's how قال ولا حانتي بلا اوكي اذا ما انت زي اللي ገንዘብ አይትረክብን خاصها بيزنس ون እንደحركنካ ገንዘብ ተዘይብልካ ሰራሕተኛ ክሰጉክ ጅምርካ ሃጥረካይ ሰራሕተኛ እንደحرሰጉካ رايو ገንዘብ ተዘይሉ ሰራሕተኛ ክሰጉት ክትፍትንካ ሰራሕተኛ መስጎካ እቶም ሰራሕተኛ መጽኦም ሽሙቱ ገዛ ዝገዙ አስቤዛ ዝገዙ ክገዙ ይኮኑን እዮም ዳኸውንስ ቆጠባብኡ ገይሩ አይደክም ተን ካምፓኒ ስራሕ እንተ ዘየልዩ ሰራሕተኛ ገንዘብ ተዘይ ከፍሎም መጽኦም ክሽሙቱ ይኮኑን እንተ ዘሸሚቶም እታ ቢዝነስ ዳውን ክትኮንያ تا بيزنس داون مسكونات سراحتኛ مور كتسقوقها unemployment high خوني دهرتا بيزنس اتاوي او حيلو منغست ገንዘብ ከረከብዶ አይረክብንዩ ካብ بيزنس اتاوي يبلو ማንያታ بيزنس ቀኒሰያ ተም ሰራሕተኛ ሰርሕ ነበር ታክሲ የለ ማንያቱም ተም ሰራሕተኛ ሰገም ን መንግስቲ ማዓት ወጻአሎ unemployment ኩሎም ከሓትዮም ሓደ ካበይ ከምጽ መንግስቲ ናቲ تزلو عدا almost 36 تريليون كاناتو almost 1 تريليون عدا خمصي that's why ازي بريجر كغبرلو زدلي زلو ندن نزي كعبي زخدو زلو مالت so that's Trump plan لعل 3% نحنا GDP growth كغبرالو بحالاي unemployment كا بزي زلو خصل مالت okay this is good the sum is the answer all right what does that mean so ندحر ايكونومي داتا رينا حوات عبد مص سومن انتاي كمسلالو this is كله مسمن التاثر زلو مسلكم مزا كورس زي اندحر ناي 3 ورح مساي كورس وسيدكم look that ناي 3 ورح مساي PPI CPI CPE earning companies unemployment fed inflation نزي ماركت ناتخدو امونغو زاتو زلوهم حدش we have a new program حدش program mostly ابي اس ترايت نو برفا ابي اس اب كندا انطموت سوري ابي اس اب كندا ترايت قموتو ناي 3 ورح program علنا قدامن حمسن كاب ساعة 6 PM كساب ساعة 9 PM mountain time بزلخو تايمي
سو نسلسة ساعات يخون نسلسة ساعات يخون كلاس علنا قدام تتماهركم حمس كلتي معلت تماهر تماهر تخلهم كلتي معلت تعملكم كن حدا معلت بيك تقبر تخلهم مسراح ابي اساس لنا حاسمنا كو تقدر تقبروا እንዳበልኩም ብዙሓት ብውሽጢ ስለ ጻሕፍኩም ላይ ክፍሊቱ 200 ቅርሺ ጥራሒ ንሰለስተ ወርሒ ዝመጽእ ሓሙስና ክንጅምር በዚያ ተመዝገቡ እንድሕር በዚያ ምዝጋብ አብያትኩም በመሰንጀር ላአኹልና ንሕና ክሰደልኩም ኢና ትሊንክ 200 ቅርሺ ከፊልኩም ሁና ብትክላስ ሰዓቱ ኣሕዋት ይቕረታ ምክንያቱ እዚ ንህቦ ትምህርቲ ሓበሬታ ኩሉ ሻዕ እንታይ ብባ ንስኻትኩም በዝና ህና ንምህሮ ክትመሃሮ በትምህርቲ ራይ ክትወስሩ እንደልመር ሓላፍነት ትወስሩ ኣይንደልና ታይንታይ ንምህር ቁጠባዊ ዜና ዝህጅን ብሎፀና ብዛዕባ ስታክ ካብ ሓደ ክፋል ክሳብ 7 ክፋል ኣለና ካልእ ናይ ወፍሪ ኣካውንት ክንምኽፋት ክንሕግዘኩም ኢና ራብዓይ መሰረታዊ ብዛዕባ ቀረፅ ትራምፕ ዘምፀሉ ሓድሽ ሕግታት ሓሙሻይ ብተወሳኺ እን ሕተተልኩም ብዛዕባ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንምህሮ ጆይን ኣስ ዌልካም ሓበሻ ኤዱኬሽን then economic calendar እንታይ ይመስል next week ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣሕዋት እንታይ እዩ ዝመስል ኣሕዋት ቁጠባና okay لمعنتي like you know manufacturer like service PMI رخيبنا 55.3 تصبيهم 58.5 that's good one okay PMI kind of down 4.6 8 manufacturer مالت كمزي more مفراي مالت so good normally بزح زخبرنا يكون صباح main important data لهنا ازي انا ماركتنا صباح تقيرات خيل احوال إذا يس ريتيل سيلز بزلا اتن ديكاونت نشمتلن كيدنا زلنا ناتن سيلسي اب نوفمبر ويكا اب ورح 10 حدا اتناتن مشطا كورح 10 ب 0.5% ناتن شيات كوسخلو بلنالو يا ناتن شيات ب 0.5 وسخ كر له بلنالو كنرينا صباح داتا probably صباح كندي ناي لايف كمصيله جن ازي اند حر 0.5 ويني لعلو خوينا ماركتنا صبو خويني زي انا تحت ندحر كينا ريد ندحر كينا 0.2 0.3 ندحر كينا ماركتنا صباح وي كان سي سام ريد كنرئ نخلينا معناته كامبانيات ገንዘብ ክገብራ ኣለዎ ናብታ ኮንሰፕት ንሰን ገንዘብ እንድሕር ከሲበኔን ሰራሕተኛ ኪፕስ ገብራ ሰራሕተኛ ኪፕ ክገብራ እንድሕር ካምፓኒታት ሬቨኑ ኣታዊን እንድሕር ቀኒሱ ይቅንሳ ኣለዋ ናተን ኣታዊን መቀኒሱ ቁጽሪ ሓደ እንታይ ሪስክ እንታይ እንዝገብራ መስልኩም ቁጽሪ ሓደ ሰራሕተኛ እንሰባ ሰራሕተኛ ምስኮካ ኩላ ዳሜጅ ከም ዝገብራ ኩልና ንፈልጣ all right December the big day FOMC meeting interest decision this is our biggest day this week the ሰሙን እዚ ብጣዕሚ big week ማርኬትና ጽበዘሎ almost 0.25 ሬት ካት ከብዘለና እንጽበዘለና we'll see what happen ጀሮም ፓውል ክዛረብ ከባቢ ሰዓት 2 PM ወይ ሰዓት 2 PM ክንደይ ሬት ቆሪጾም 0.25 ቆርጽ ተስፋ ኣለና ክንጽበይና ድሕሪኻ ጀሮም ፓውል ክዛረብ እንታይ ይብል ጀሮም ፓውል ኣብዘረቡ ብሉሽ ዲ ዋላ እንታይ ንሪና then ሓሙስ initial job claims ኣብ ሰሙናዊ ትመጽእ እዛ ቁጥሪ ያገዳስ ተሓው ክንደይ ዓዱ ውዕል ሰራሕተኛ ሓቲቶም شعود GDP revision ኣለና GDP ካ gross domestic product ውሽጣዊ ሃብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ USA ማዕረኹ ክንደይ ዓቢሎ ንሕና ኣብ Q3 ኣብ quarter 3 ቁጠባና ብ2.8 ዓቢልና ሪፖርት ረኺብና ኢና ሕጂ ካ ሪቪዥን ምስ ገበርዎ እንድሕር 2.8 ወይ 2.9 እንድሕር መፂ ኣሰየ ልዕሊ 2.8 እንድሕር መፂ ኣሰየ ትሕቲ 2.8 ተመፂ ግን ሓደገኛ እዩ ንቁጠባናውን ሬድ ክንርኢ ንኽእልና ማለት then Friday መወዳእታ እንታይ ኣለና PCE እዚ PCE ማለት ከዓ ንሕና ንረኽቦ ወይ ከዓ ንሕና ንሽሙቶ ንሸማሙቶ ኣክንደና ኮይኖም ከዓ ሽሙትልና ማለት so ዓርቢ ክመጽእ for sure ረብዕ ክመጽእ for sure I don't know ሓሙስ በቃ for sure live ክመጽእና ማለት then this is our weekly news ማለት ማርኬትና በዚኡ ዝኸይድ ዘሎ ማለት all right so we got done all right what is in Tesla we gotta go guys what Valentine result why Tesla is up wow what's going on in Tesla guys what's going on in Tesla why Tesla is up now I know why Tesla is up all right why Tesla why Tesla is up okay as of now let's see let's pull together almost 60 460 as of now نحلكم yeah still gonna learn okay let me go a little bit نابزي احوات ابدا تحشني I like it in here all right Tesla 460 حدن بصيحه نيرا عنته وده highest مالت the highest ever in 52 weeks 460 حدن look احوات Tesla within 5 days
almost 17.11% increase ገራላ within a month ሰሪና ተስላ 35% 85 increase ገራ within 6 months ሰሪና 145 isn't that crazy? That's crazy. Why? You know that. You know the drill. Trump and call it production ማለት ክንደ ጊዜ ብዛዕባ ተስላ ተዛሪብና okay so Tesla يا 461 كتحلف الله نزار 461.84 لما عنتي انت حليفاتا this is easily امود على زعامات 500 تخاتيا easily so لما عنت كله كباب 460 اندحر غيرنا دن صباح maybe صباح زي كلونا دحر صباح اندحر فد صبو ريبورت غيرهم تسلا حنت خابتن نا انفليشن سنسيتيف كامباني دحر صباح نا قد نقنس هلا ولا 10 تقسلنا 470 so تسلا كاب هجي حزني كساب ጥሪ መወዳእታ ናይ 2025 ብዙሕ ነገር ኣለዋ ከቁጥረኩም እየ ቁጥሪ 1 ጀሮም ፓውል ንህለኩም ክመጽእ ረብዕ እንተስላ ዝሕግዝ እዩ ሬት ካት ምስ ገበረ ምክንያቱ መካይኖም ክሸጡ እንድሕር ኮይኖም ጎደሎ ሬት ወለድ ዝጎደለ ክሸጡ ከምታ ዓንተ ካልኩሌት ንገበርና ኣላ ሓደ ወር ሓደ ዕለት ክልተ ናይ ዴሊቨሪ መካይን ክንደይ ተሸጠን ፀብጻብ ኣለና ማርኬትና ጽበየ ዘሎ ልዕሊ 500,000 ኣብ Q4 ካብኡ ንታሕቲ እንድሕር መጽዩ ሕማቅ ክንርኢ ንኽእልና ዳውን ናይ ተስላ ክንርኢ ንኽእልና ካብኡ ላዕሊ ካብ ትፅቢትና ላዕሊ ካብ 4 ካብ 500 ላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ግሮው ክገብር ይኽእል ክልተ ጥሪ 20 ትራምፕ ናብ ኦፊስ ከኣትዩ ካብ ጥሪ 20 ክሳብ ጥሪ 30 ዘሎ ናይ 10 መዓልቲ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ክጽሕፍ ክፍርም ይኹን ርኢና ኩሉ ብዘምፅኦ ናይ ታክስ በል ናይ ኢሚግሬሽን በል ብዛዕባ ናይቲ ዲሬጉሌሽን ዝብሎ ዘሎ ናይ FSD በል ናይ ካልእ በል እዚ እንታይ ከምጻልና ኸል ኣብ 10 መዓልቲ እዚስ ገሊኡ ንተስላ ዝጠቅም ክመጽዩ ገሊኡ ንኣብነት ከም ታክሲ ማለት ታክሲ ናይ ኮርፖሬሽን ኣይኮን ክዛረብ ዘሎ ኮርፖሬሽን ካብ 21 ናብ 15 ክገብረለኒ ይብላሎ ዳርስ ተስላ ኣብ ታክሲ እንድሕር ታራፍ ማለት ናይ ቀረጽ ካብ ደገ ዝመጽእ ናይ በዓል ቻይና እንድሕር ዝኾነ ቀረጽ ኣብኡታት ገይሩኻ ንተስላ ዝሃስይ ማለት so ዕለት 22 ራብዒት ነጥቢ ዕለት 22 ጥርኻ ተስላ ኤርኒን ናይ Q4 ኣለዋ we have 4 ኣርባዕተ ዝኾነ ካታሊስት ኣለና ማለት እዚ ኣርባዕተ ነገራት እዚ ኩሉ እዚ ንተስላ bullish ዝገብር እዩ ንተስላ ሃይ ክገብር ይኽእል እዩ ጽቡቕ ሪፖርት እንድሕር ረኺብና this is simple ክሳብ መወዳእታ ጥሪ እንድሕር ጽቡቕ ሪፖርት ንረክብ ኣሊና 2025 simple 500 ወይ ከዓ ልዕሊኡ ክትኣቱ ትኽእል እያ ተስላ simple ናይ 4 ቅርሺ ምሳኽና ንዘሎ ወላ ኣብዚ ኢኹም ኣሕዋት እንታይ 500 ማለት ኣብዚ ኣና ነምበር እዚ ኣትሪዋ ዘሎ 52 weeks ሃይ ማለት ኣብዚ ኣና ነምበር እንድሕር 500 ረጊፃ ማለት በቃ ተስላ 500 በፂሓ ኣላ ማለት ድሕሩ ናበይ ክትፅዕር ነታ ንሳ ዝበፅሐታ ጥራሕ ክትፅዕር ትኸይድ ማለት ኦልሬዲ ንሱ او ابزي 500 غريان خلينا انت مليسنا 450 20 30 كتملس خلا داز مار 500 اندحر بصي حشعو دن هاو نابات راح كتهرمنا خنصب مالك او all times high بصي high already 500 بصي high نعايت راحنا نصب مالك so 500 maybe at the end of the year موداتا زعمزي كومنت خوينه كن طر موداتا خنرينا مالك مناتو از 4 ነገር زارو صنحكو ريبورتي all right قال what others this report نهلكم تسلا ستاك دان زبحال نفو اناليست انتا إلي زلو أبدي سامرخ قبل لكم تسلا almost okay almost let me say that what is the report it should be right in here all right right in here all right according Evans his name is Dan abna halokum Dan he's good analyst malati Dan Whatbish انت إلنا زلو تسلا 515 نورمال كتبت حالوا كاب حالفا بول كيس كاب predict 650 كتبت صحة end of 2025 so منين انتاينا نزلنا تركما تسلا ناي 3 تريليون ماركت كاب كتكونيا نورمال ايزي باي مود اتاخلت تشحن 25 يبلنا له what yes
225 مودعتاسي كلبا بخلته تريليون كتبصح تخلي عواد دس بلا وري توكن هجي خندي الله almost 1.4 trillion 1.44 trillion سالا اوكي sorry so كابي امصيو انا نزبل according dan his analyst you እንታይ ዝብለና ዘሎ ተስላ ሲ ናይ 2 ትሪልዮን ኾን ማርኬት ካፕ ክትበጽሓ ኣመወዳእታ 2025 ወል እንታይ ዕንቅፋት ከጋጥማ ኽእል ተስላ ዘይ ክትበጽሕ ትኽእል ዶ yes ዘይ ክትበጽሕ ትኽእል ያ እንታይ ዕንቅፋት ከጋጥማ ኽእል ኣሕዋት right let me say that እቲ deregulation ድበሃል ዘሎ ብትራምፕ regulate ገብሮ ነቲ FSD ክገልጸ ይድሓን እንታይ ምናልባት ጽቡቕ ዘይ ክኸይድ ይኽእል ዕንቅፋት ከጋጥማ ኽእል ሓደ ትራምፕ ዝገብር ኣነ ኣይጽበይን ግን ምናልባት ሓደ ካልኣይ ነገር ንQ1 and Q2 2025 ምናልባት ናይ recession ናይ ምውዳቕ ማርኬት ክርኢ ንኽእል ክልተ ሳልሳይ ነገር እቲ EV ወይ ከዓ ታክስ ክሬዲት 7,500 ዘሎ ትራምፕ ራይድ ኣዌይ ከኣልዮ ኽእል እቱ ምስ በለ ሰለስተ እዚ ክጸልዋ ኽእል ቴምፖራሪ ካልእ حزن زيا روبوتاكس أما فارق 2026 كمت تثبيت زلنا أب تكساس أند كاليفورنيا حقي مسف كدلا من البعض تا روبوتاكس اندحرنا ب 2026 جامب خوينا somehow اندحر نعمت هذا زي سليطة تسلا زي كتبصح تخليها 600 قال رسشن انت زي اليوم روبوتاكس اندحر رايد أول جميرا أب مفارق 2025 عندنا deregulation تبهال دلو regulated in the right away جرمه تسلا 600 راح ناخذ رياضة سبلة no it's going to be about 700 not personal advice بناتك توصل لعدلني 650 يس يلوالو yes market cap لعلى 2 تريليون كم تسيخلي so down كجبرة زخيل جن yes إذن دبلنس أنا حكو down كجبرة يخيل make sure that let me see I have another point somewhere here hold on guys so yeah بزي أنا تصحفنا له داون كجبر عزقل كم ويزبلنا ترامب eliminate 7,500 EV tax credit حدا yes eliminate جبري كألي right away روبو تاكسي maybe نا 2025 sorry 2026 تسجيرا حدا عندنا up 2024 delivery نصبيا زلنا كبابي 510 حدا شح هنا مكاين كشيات أنا نصب زلنا اندحر وحيدو maybe down كرن خلنا كل اتنا يرجليت FSD نسن اندحر قرب ترامب خبيرو خا maybe نسخة that's all the four إذن 4-5 نجارس رح داون جبر آخر عن تسلا. إذا أن كلير ندحر كوينا نعبنا تاكس كريدت تزي سقم تيلو ترام ويكا روبو تاكس مفارق 2026 رايد أو ندحر مت 25 رايد أو ندحر مت يا ويكا نحنا ورحاد على كل تدليفرنا مكاننا لعلى 510 حدا شحن أنت متين ريجوليشن كا رايد أو ندحر جيرمو شو عتميتي اللي علينا هالرياضة تسلا. So down جبر أزغل نزار بالنا هاي جبر أخذ لك بانصار كل تشحن 26 it's gonna be bam أحوال كل تشحن 26 it's gonna be like nice and sweet app triple and doubles okay like this calculation أحوال let's say 2 trillion in الحرقات يا إذا كل شيء divided نينا أنا dividing قبل من لك 3 كلته بليونز 3 بليون تاي outstanding share زلناي كلته تريليون عند حرقات يا تسلا sorry about my spelling error so yes this is what I meant
2 trillion divided 3.2 billion $625 normal Tesla 625 قرش نحن تشارك نرينا مالتي. This is according Dan. That's what he said. This is the source of it. This is the source. كل تريليون كتبصح تسفى لنا by the end of 2025 لنا له. Okay. then شعور تسلا 515 كوين نابتي bull case prediction جن 650. That's why Tesla is moving upward. الزخبل كله جن اتنا 4 نقطات تزارب كون يحوال. إذن 4 نقطات ندحر straight forward خيرا كتم بوضع خلوهم ذا article زي كل روسيو أبتزبلت أنا حكي. إذن 4 نقطات ندحر straight forward خيرا Tesla to me not only 650. We will see almost not so at I guess maybe 2.4 trillion كريخ يعني بقمتي مالتي. This is كم تخوض زلا what could be happen almost 700 كنا عطن all right let's clean that up. So why article بزي أجمرة تسلا نابشد 650 كتمت according Dan Eves Wedbush analyst you he's known that نياتو very good مالتي he known that in detail نحكيكم كتم بوضع خلوهم كال تسلا why up كوينا نزبل all right you might not زي كتفوتوا تقولهم the article زي very good تسلا price نموديل S واغانا $5,000 وسخ كيرو what دس بل انت اخذ الله واغا كو ان وسيخم تبلن لها yes واغا موسخم demand what انت هلو مسيلكم اوكي واغا اندحرنا حدا نجر توسخ لها ألبتي ويكا أجزأتي أزيوم يبزحو خاصلة زلوي يوم خات واقات وسخ جزأت اندحر أزيوم بزحو مخا واقات وسخ واقا موسخ مالت مخسب رخيب كان لخا مالتي مخسب مركب ناتكا مالت تا بروفيت تا كامباني بروفيتابل تخون الله مالت سو واقا وسيكا طلب سلو زلو أخا واقا سيكا بزح سب كجزء سل الدلينا زي ماكينة زي مالتي then مخسبك هاي كوني مخسبك هاي مخان مالتك income كا ناي تسلا وكا profit وكا margin كا margin profit هاي خونا له مالك margin profit هاي مخان EPS هاي مخان net income هاي مخان that's sweet overall by 2025 Tesla price down كوني get this article واي واقع وسخهم له وكحدا سب واقع زوسخ زي شيء انت خوين واقع يوسخني small business تاخذ قبل زمن 20 مالتنا هنا ايتم كفت يلابو اندحر زي شيء كوينا اوارح 6 ورح 7 ورحي انسل غيرك خبت غزا خطوص اخدن حدا له ازي دس بلن سبسي غزا خراج يتخفل دحر كوينا حنت ايتم 3 ورحي خوص على نطرح لك انا كشيت الله غزا خراج تبلالا صراحه تبلالا so demand وكا عزيز طلب هاي سلو زلو ام واغا وسخوم لن زلو so هابا يمصالو ناي تسلا مالك this is great news for Tesla company but bad news for consumer نعنا جن consumer نقبر جن it's not good news نياتو واغاتا توسيخنا تسلا تأمامنا توادرتي بالله monopolizer كتكون تخلع monopolizer مالك نتي ماركت كتعبلو له تخلع أماراتي بلين أنا موديل اس جزء نحر كوينه 5,000 وسيخة أخي جزء زلن مالي okay let's go كالو that's why تسلا هاي تغبر دلو مالت موديل كيو بقدام يجلس يعني موديل كيو is a great one كم دسبله زي أتصبله أنا نعمل 25,000 واقع كاب 25 كساب 30,000 واقع ناي almost 4 هلوكم كل التقدمي 3 بدحت كون تخليها ست زي أخا 11 لاندر كتقبري up 2025
perfect مفارق 25 ክልተ ነገር ንጽበለና ሮቦታክሲ ክትመጽእ ሞዴል ኪው ክትመጽእ ሞዴል ኪው ዋጋ 25 ክሳብ 30 ሺህ መኪና ዋጋ everybody buyers አቅምና ክንረክብና ነቶም ድኻታት ማለት እዩ ተስላ ክትገዝተሪ ኢኻ sure you can buy this one wow that's a good one good news is ኩሉ that's why Tesla is moving upward by the way ساعات كلتا خوينا دي كورت دحر حمش تسلا كلس تقبر يا لسي كندي كلس تقبر I was kind of surprised my goodness if لعل 400 سان كلس تقرا my goodness 5.77 increase 5.88 okay 5 minutes لنا كلس تقبر يا ماركت نحوات تسلا واو ازي لعلون دحر كلس تقرا لما عنتي I have a good my portfolio is great my friend this is mad great let's give it. We have 5 minutes. 3 minutes. 3 minutes to go. Let's go. 460 to 463. Let's go. At least 400 سنة ولا كل استجرا كمان. I'm so happy. Alright. Oh, 462. Come on. Wow, my goodness. Oh my goodness. That's enough. All of that عاد ياون. All times high. رأيكم 462 أنا برد الساهت جرات. رأيكم رجعت غير هذا 400 سنة كل تنت بسلاسة. All times high. Another record جرنا لهم معنت مالتي. كابزي أتقصيلات أبو ولا تزيك أصلت that's okay. Down تغيرها that's fine. We just got it almost 60% increase جرنا لهم معنت تسلا. Big. Come on, don't get it down. كذي كسب 4 سنة حدا تجمع يكونه. لسه 400 سنة تكون كلوز كتكبري بالله. That's my I don't want that less than that 400 سنة. I like above 400 سنة. What do you think, guys? What do you think? Above or less? What is your تايتكم لعلة ولا لعلة 400 سنة تحت 400 سنة. Above, right? Let's go. What is my share? Above 400 سنة. 1 minute. 2 minutes left. Market got to close in 2 minutes. All right, in 2 minutes. All right, in 2 minutes. 461.96. That's fine. 461, 462. I got my corner. 2 minutes. Go. Need it, Tesla. Come on. 5 point. Oh, whoa. It did. 462. Come on. Get it. Another record. Another record. 462.50. Another record. 1 minute. 25. Another record. Go get it. Come on, Tesla. Do it. I know. Yes! Made it. Yes. Oh my God. 43. 463. Is this almost? You have it still. Another 2 record. 462.83. My goodness. Oh my goodness, Tesla. Why are you doing this all? Oh. Bit quality 3 aniran time bullet. Oh, Tesla big bullet in nera. Yeah, 462.87. Yeah. Well, we have still 1 minute to go. 462.87 the highest record lo maanti. Rakhibna lana malati. Yeah, still we have 1 minute or whatever second that to go. 462.88. Another record. Oh my God, 1.0. Oh wow! Oh my goodness. That is close. 463. I am sorry, guys. My goodness. Let's get it. 463. 6.14 أبجر له مع Tesla. That's market is close ساعة 4 Eastern time. It's go all times high Tesla, my friend. Sorry. All right. That's it. Market is close. So happy to see. Wow. For one, it's after market 464 بس حلا هجد دحر market مالتي after market أجا ما يكون نحن لو ما عند كلوز جرنا 464. Where it go? Google 463. Big. شد السنة ب10 4% increase with 1 day جرنا مالتي. Yeah, 464 كوبس after market. It doesn't matter. After market كل شيء it's not necessary. Look this. What 463.19 increase قرنا لهم عند مالي all time high. That's good. So yeah, 5 days. أنت بقول لكم نيري. Or like 17.83. 1 minus
36 point. Anyway, that's good enough. All right. Why Tesla is كله تصنح نبرنا مغنيات market كله سنقبر سلزلنا هنا ومتى. So happy to see this. Thank you. Great. Still going. Well, it doesn't matter. Revenue to come to لكم كل شيء 24 hours 9 revenue دالو what you can just play with it. ماركتنا بزي قاعد أمد after hours على هجزي نعيسران 4 كساب ساعة 8 PM نا Eastern time after hours نابل خيري كساب ساعة 8 PM كساب ساعة 4 نتصبح كا أنت يالو like overnight نابل خيري مالتي yeah زي up كوني خل down خل جن the highest record لما عنتي we hit that why إذا خلص نبلغ نحنا مالتي all right let's go did all right we did that my goodness. Wow, this is rolling, man. This is really, what is this all in here about? Yes, another. All right, let's go. Tesla, current news, Tesla rules out FSD Vice 13.21 to early access Cybertruck owners. Okay. Is it most important? Ta FSD is full self-drive مالتها. اندحر is it deregulate نايزي السلام اندحر كوينة. لما عن طريقهم close 463. Congratulations. Like انكم حقوسكم Tesla investors. This is unusual. 6.14% increase جرام عليه. So Cybertruck المثلثة مع كلمة غلطة مع الدوتة أبقوم FSD كجبروا مخانم like جميرهم already. Let's go to this one. Right. Make sure. Yes, I am. Am I in live? All right. Okay. So FSD أقداسيت نجار يا أخوات. إذا فيرجن 10 سنة بخلته. sorry غلطها. إتا أقداسيت يا مهنياتو بزي سبت زور ماكينة نزغل ماركتنا هاي تبلا زلا. الساعة كما يعني ترجليت جبروا إزي أنا فري. زي أحذاء روبوتاكس تمتقنا مالتي. So latest in the حرينا like بزعبة FSD. I thought I did it FSD to .2.1. Okay, so after 2 minutes, information updated FSD. Like this is good information. مالت نتايو in detail بزح كخدو أيكلني. So let me see some. It's kind of some technical physics stuff, but I don't like that physics. Like come on, some videos. Okay. Yes, Dominant, look this. Yet another excellent FSD version 13.21 drive to get grab launch. Launch like look this. Launch nobody in here. Can I? Look this. This is زيابك ولا حدا نزا ستيرسو زيا ولا حدا يحزن. This is F تا version زيا أنا قاب كل تشحن مفارق كل تشحن 20 حمشن approval كتكون كري عند الزلمة. أيزورن دالو زي سب ولا حنتي. لانش ختم زيا تخيل زلا زيا. My goodness. All right, let's go. Another one. Nobody's here. This is ridiculous. We wanted to. I need to do some videos. Yeah, this is app Cybertruck آتي زلا almost قدم حدا ساعات the source مالتي. Let's see what is this? No, I know that. Come on. I need some videos injecting Gabra Hansa. Hey, go. What are you doing, this guys? He's not touching. Yeah, under there. I know. Stop. I know asparagus, right? I like it. I know. Yes, FSD
ካልእ ኒውስ ሳይበር ትራክ ኣብ ቻይና approved ኮይና this is another good a lot ማለት እዩ good a lot yes post office ኣብ ትራክ እዚ ኸሪአና ኣብ ሳይበር ትራክ ከመይ ጌራ ትኸይዳ ሳይበር ትራክ ገይሩ ዝውር ዘሎ ከባቢ 80,000 ዋጋ 79,000 this is my dream by the way I like it so FSD ጌርካ ንስኻ እዚ FSD እንታይ ይጠቕምሎ መሲልኩም ኣብ ከለኹ ዛረብ መጀመርያ ኢንሹራንስ look this ኣሕዋት ንሕና ማሽን በቃ እቲ FSD እቲ ቨርጅን AI ማለት እዩ artificial intelligence ካልእ ኢንፑት ዝኾነ ነገር እዩ ዝዝውሮ ዘሎ ኦኬ ዝኸይ ዘሎ ንስኻ ስለዘይ ትዝውር ብሬክ ኣይትሕዝ ገለ ይትሕዝ like ኢንሹራንስ ከማ ንባዕሉ very less ይኸውን ማለት very much accident እውን very less ይኸውን so more accident نحنا you know كم سب ستيخات زور ستيوم كارمها أنا وخاطرهم تخلها cyber truck by the way cyber truck نحن جزء ولا نتهرن كون حاتيني you know that's very strong quality it's cyber truck نفسه سانجلن price كتور جاب 2025 not recommended to buy it but just as good price quality almost family تلهم خمسة شدة cyber truck جزء كاسي بعلا تزويرات خير نفس رح كاري نفس بيزاري نفس قلب سيات like just على data راح يزلك it's good it's good right safety لك ማለት at least ንስኻ ሓደጋ ይትገብርን ብኻልኦ ሰባት ክትህርም ትኽላ ንስኻ at least ሓደጋ ኣይትገብርን so insurance ካይ ትስከፍ ካልኣይ ትስከፍ that's what it is especially ታና ሞዴል ኪው ትብ ዘለና 25,000 ብጣዕሚ ሕስርተ ማለት ይሓዋት 25,000 ይብናይና መካይ ንገዝ you know that so ንሳ እንድሕር ኣትያ FSD እንድሕር ኣባ ኢንስቶል ከይሩ እንድሕር መጀመርያ ናብ ዕዳጋ መፅያ everybody ክገዝእ ክጎይ ማለት so መካይን ምግዛእ is going to be big Tesla ማለት all right let's do night cyber truck a parking sca sorry a parking spot አሎ parking ገሪ ዘሎ activate ገብራ ኢታ cyber truck እዚ ሓዳሽ new ትማሊ ኣትያ ከመይ ትሰርሕ ንርአያ ናብ ፖስት ኦፊስ ክትወስዶ don't touch it don't touch it breakable ka wala حنتي بك don't touch it hold on حوات ድምጽ ትሰምዑ ኣለኹም ዶ sorry ድምጽ ይስማዕ ኣሎ ዲ my god I'm sorry ድምጽ ይስማዕ ኣሎ ዶ ናይቲ let me stop sharing this حوات ናይቲ like you know x ዘሎ ድምጽ ትሰምዑ ጸኒሕኩም please let me know ድምጽ ይስማዕ ኣሎ ዶ የለን yeah 500 for sure end of December I like that no my god I'm sorry guys all right you should say something okay let me know okay how about now this is going to be the second day that we have FSD version 13 on the Cybertruck so what we're going to do right ካልኣይ መዓልቲ FSD ኣብ cyber truck ብለና ኣሎ how about now can you ክሰምዑ ትኽእሉ ሕጂ no sound how about now yes okay wow I'm sorry right now is that we're going to go to the post office now post office ኦዲዮም parking ገራላ ሕጂ ናብ post office ካልኣይ መዓልቲ እያ ማለት እዩ cyber truck this is new this is I personally am expected ነዚያ ጽበ ዘለኹ by the way I like this thing will love it okay so ነዚኣ ናብ ባዕላ ናብ post office ትወስደካ ማለት እዩ ፍሪሄይ ትብል ሰበይትኻ ትፈርህ ንስኻ ትፈርህ ድራይቨር ትፈርህ በቃ خلاص ስተ under community MC ኣብዛ ስቕልልካ ትመጽእ ማለት እዩ ግን እዚአን ክቡራትን ነተን 25,000 ገለ መለጠምቱ ፕሊዝ ላዕሊ ዓቕማና ንግዛእ going to take us to the post office and we're going to see how it does navigation's already on the screen and I'm just going to activate I'm in a parking spot right now I want to see if it actually takes off from the parking spot like the FSD 13 is doing on the Model Ys out there so it did yesterday when we left the convenience store so hopefully it does yeah እንታይ ኢልና ኣብ Q3 earning Elon Musk መስልኩም ኣብ model Y and then ኣብ model 3 FSD ወይ ከዓ like full self drive ክንሪኦ ኢና ካብ 2025 ኢልና ኣሎ
نعمتا خياتو already أبون هلوكم هجئت يمالهم أب Cybertruck. Does it again. So let's go. Let's go. Don't touch. Yep. So it's definitely taking off from the parking spots. It's not on the release notes from what I saw, but it is doing it. So let's see how we leave this park. That wasn't bad at all. Making that kind of a Break U-turn حزن you. to leave Stairs the حزن you. parking lot. There's a car coming, so it's Parking lot waiting for it. وصل. And off we go. So it's gonna be a short-ish video. It's predicted to be about 4 minutes, and there goes the wiper again. It's telling me to apply slight force to the wheel again. So I have it on Harry mode, so that's new. We did not have that before on FSD12. It has different profiles, so I can go Harry, or I can go standard, or go chill. Okay. So I'm gonna leave it on Harry because yesterday I didn't notice a big difference between Harry and standard, but I did feel it was a little bit slower and not as intent on doing things when it was on the standard mode. So let's leave it on Harry and see what happens. It's probably going to be a good minute. So if you have a chance, please drop in the comments below if you do have a Tesla, if you have FSD, and what type of car you have. Is it a Model 3? Is it a Model Y? Is it a Cybertruck? Are you already on version 13, or are you on 12 or earlier? So I'd like to know about that. نابوست أوفيس أتوصل زلا سمعوا لهم. Okay, yeah. Thank you, Ertra Ade. Maybe I should. I'm gonna make the screen wide because I know where we're going, and you're gonna see on the right side of the navigation the steps that we're Nvidia. gonna be Yeah. taking, and then full I'll visualizations do that. here, Sorry. clear views on the center, so it's easier to see who's behind us without obstructing the rest of the navigation. And hopefully this is a good drive, and we're not gonna have any issues. And there goes the wiper again. It is drizzling a little bit, so I don't know if you can tell. But I have little drops of water on the Get it ready. windshield. guys. And this traffic Lower light interest quite rate a bit down because هنا. there's not a lot of traffic in this direction. So it's always kind of painful to wait here, and then when it goes green, it doesn't stay green for a really long time. I see it's turning right to the cross traffic, so it should be our turn very soon. بعلا تطوت بلا لا ولا There it حنت is. قبرنا حوال. So without me doing anything, the car's just taking off like normal. Now I do want to say that I don't. It's really cool that we have version 13, but I honestly don't see a huge difference in the behavior compared to. I'm gonna surprise you guys. انت surprise قبركم يجي. After hours Tesla look this أحوال. After hours 466.7, almost 467. After hours 0.81% increase after hours. What Tesla is doing? Like, what is this in here? What is this? Always do your own like do your like 467 do your own research حوات حبش education نتمرتا راح زعلم إنا نقبر زلنا نمبر أبزي بزن حلو موتيفيت كونكم أب سمعيت كونكم أبزي كتساتفوا ديليت يبلنا نحناون أين عدمن تتنققوا your own ناي بعلهم search كبركم education أدالنا الله ختم مهارة خلوهم ببعلهم بحلافنتكم طرحهم كتكودوا تدخلوا مالتي it doesn't matter ولا 4 تبصح 7 تبصح 6 تبصح قلت تبصح. So I know the money is work like a lot profits login your own ناي بعلهم after hours مالت ساعات 4 كله سلز قبل market after hours almost 80% increase قرا الله مالت 80 81 like a lot sorry why is كل نبلو زلنا نيوز بقى is كل نبلو زلنا بنيوز راح تخزل مالت okay let's go step sharing this maybe حموش بي تقدر تتغلى صراحه I don't know if there is any news ولا حنت news قال لهم I don't think so but let's see. Version 12 we had before, and now that it's really wet, the windshield, it's not the wiper is not going, but that means the car can see fine, so we're gonna leave it do its thing.
If it doesn't do it soon, then I'll press it. Maybe that teaches the car how much of water it needs to wipe. There we go. So that's perfect. Sticking the turning lane, merging really good. So it's a Monday at 9:42 a.m. The car should go here. Yep, there we go. 9:42 on a Monday. On the way to a post office here in the city of Sunrise. So this is typical morning traffic after the rush hour right now. I wanted to come out a little bit earlier, but we had things to do, and this is the time. I hope that I can get like more traffic, more dense traffic on the next one. So you can see a little bit more of weird situations with cars all around us. But right now, this is even a good test because it's kind of raining a little bit. There is traffic, although not much traffic on our side. And we are about a minute or so away from the post office. I want to see if it parks itself. It hasn't done it. I know that the version 13 on the Model Y has been doing it for other people consistently, and it's not doing it here. So let's see. Turns left. Maybe it didn't do it last night because it was dark, but the real test is now. So the post office is gonna have its parking spots open. And we got on a spot. Otherwise, we're just gonna disengage FSD and park it ourselves. All right, so we arrived. I think and it doesn't seem like it's gonna park its. Oh, it put the turn signal to the right. Is it gonna park itself? Look, Ryan. Oh wow! Wow! Oh, holy shit! I did parking. እንታይ ኢልኩም ትማሊ ኣይገበረትን ነይረ ኣሎ ማዓንቲ ገይራ ኣላ ይብላሎ ባዕላ ፓርኪንግ ገይራ ባዕላ ዊንዲ ነቲ ማይ ካልተረፈት ፀርገላ look this. Wow! He just parked itself head on. That's the first. Congrats, man. That's the first. Great. All right, let me know what you think about this drive on the comments below. This is pretty cool, actually. So I don't know if it had anything to do with last night. It's good. Because it was dark. That's why it didn't park itself. I don't know. Let me know your thoughts. So we're going to wrap this up. And thank you for watching. I'll talk to you in the next one. Cheers. Anyway, this is so like crazy. And then thanks, guys. What? Yeah, this is the world. Nothing we can say. Anyway, NVIDIA is all times like correctionary ala NVIDIA. I don't know why NVIDIA CNBC antabo ronire. Yeah, maybe sir, we might just see some almost 10% down kind ala NVIDIA. Why is this NVIDIA is doing that? Let me dig a little bit. Is there any news about? Okay. Well, yeah, Supermicro slide 80% while Supermicro one cap Nasdaq drop gera. Look at what Supermicro cap Nasdaq what's at yeah. So NVIDIA is kind of Supermicro and down NVIDIA is move gera la malit. I don't know why. Like Supermicro slides 80% after stock is dropped from Nasdaq and Supermicro is jump from like a stock. Oh yeah. Why is NVIDIA down? Okay. I really don't know. I didn't read anything, but NVIDIA is kind of down. Almost 10% correction. Well, maybe cabs eating salasan gets on and eating isran gets on so long term buying opportunity. What 10% in the hand to stack down koina 9 opportunity. So not personal finance, not personal advice. You can just NVIDIA is way down now. So of course, NVIDIA is going to be up. But it's one of the best company, right? The trillions, trillions, the highest company. Again, like Supermicro ba'ala outside the sound squeeze I have no idea. Is there anybody why NVIDIA is down? I don't know. I don't know really. I don't read it any articles. All right.
Oh yeah, I buy Nvidia. Yeah, that's good. Yep. That's a 10% down in the كده حنت كامباني حوات correction ترى له. So just جنزب تلك it's good time to buy. Yeah, I know DC, of course, I like it. Yeah, dollar cost average is the most ever to have to do mallet. Yeah. Oh, overheating issue. Thanks, engineer. Is that overheating issue? Is this like the software the Blackwells do? Yeah, that could be overheating issue, like Rosenger Lomaretit Blackwells. Okay, all right, that makes sense. Probably still fix I go around mallet. Abs hala overheating gear kind of up to earning correction gear near that is overheating issue. That's engineer says. Thank you, engineer. So Palantir is Dylan is going to the moon, brother. Palantir is going to the moon. So Palantir is one of the good stocks now. It's low anti Jane Geralana Nasdaq. All right, I'm more data. Let's go conclusion. Let's go conclusion. Not about ESN Canada to no brute. All right, is that of the logic? ESN Canada to no brute. All right, it come to the Lio, Behitzer Zibele, Corsa Dalina Kumalina, Coriskin will call እዚ ብዙም እዩ ትምህርትና ብዙም ክኾን ከሎ ብዙም ኢና ንሕና ንምህር ብዙም ክኾን ከሎ ቁፅሪ ሓደ ቁጠባዊ ዜና ኣለና PPI CPI CPE earning companies unemployment fed inflation እዚ ኩሉ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ምክንያቱ ኢና ማርኬትና እንትኸይድ ስታክ ማርኬት ኣለና ክሳብ 7 ይኾን ኮርስ 7 ክላስ በቃ 7 መዓልቲ ዝወስድ እዩ ካልእ ናይ ወፍሪ ኣካውንት ንምኽፋት ክንሕግዘኩም ኢና እንታይ ከም ደሉ ዌብል ሬቨንሁድ ላይክ M1 ፋይናንስ ፌዳሊቲ ክንደስ ዝበለኩም ኣብ ካናዳ ዘለውን ኣለውና ካናዳ ዝኽእል ንሱ ክኢል ኣለና ማለት እዩ ብተወሳኺ ንሕና ኣብ ሓበሻ ኤዱኬሽን ንምህሮ ንብሎን ከዓ እንድሕር ደሊኹም ዝኾነ ሕቶታት ተልዩም ከዓ ምሳና ክትምሃሩ ወይ ከዓ ክትሓቱና ከዓ ትኽእሉኹም እዚ ሓሙሽተ ዓይነት ፕሮግራም እዚ ንሰለስተ ወርሒ ዝቕፅል እዩ ቀዳምን ሓሙስን እዩ ዝኸይድ እዚ ቀዳም ወይ ከዓ ሓሙስ ካብ ሰዓት 6 PM ማውንቴን ታይም ክሳብ ሰዓት 9 PM እዩ ዘለና እዚ ማለት ቀዳም ዝበልናዮ ቀዳም ዝተማሃርና ሓሙስ ዝተማሃርናዮ ቀዳም ጥራሕ ኢና ቀዳም ክንደግሞ ንኽእል ኢና ሶ ምስ ስኬጁዋልኩም ክትዕመኩም ዘይትኽእል እንድሕር ኮይኑ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ኣብ ሰሙን እንድሕር ተማሂርኩም እቲ ኖት ፅነ ስርዓት ጌርኩም ኖት ድሕር ወሲድኩም ሳክሰስ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ፀገም ኣይኮነን ኩሉ መዓልቲ ዘምፅእ ነገር ወይ ከዓ ክልተ መዓልቲ ዘምፅእ ነገር የብልኩም ንሰለስተ ወርሒ ግን ብሓንሳብ ኣለና ብዛዕባ ናይ ታክሲ እውን ሓድሽ ሕጊ ይመፅእ ኣሎ ትራምፕ ዘምፅኦ ሓድሽ ሕግታት እውን ከነምፅኦ ኢና ኢምፕሎይ ክንገብሮ ኢና ክፍሊት 200 ቅርሺ ጭራይ ነዚ ኣንኩለን ማለት እዩ ንሰለስተ ወርሒ እዚ ፕሮግራም እዚ ሓሙስና ክንጀምር ኣሕዋት ፅባሕ ሓሙስና ክንጀምር ሎማ ዓንቲ ሶኒ ኣሎ ድሕሪ ላይክ ቴክኒካሊ ድሕሪ 4 መዓልቲ ኢና ክንጀምር ማለት እዩ ሶኒ 3 ረቡዕ ድሕሪ 3 መዓልቲ ሶሪ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኢና ክንጀምር ሓሙስ ኢና ክንጀምር ምሳና በዛ ሊንክ እዚኣ ጠዊቅኩም ጆይን ግበሩ በዚኣ እንድሕር ኣብያትኩም ከዓ ኣብ መሰንጀር ለኣኹልና ብዚኣ ንሕና ክንሰደልኩም ንኽእልና ወይ ከዓ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ንዛረቦ ንሕና ንትምህርታዊ ነገር ዝዓለመ ዳ እምበር ni personal advice ወይ ከዓ personal finance ኣይኮነ we are not advisors ኣይኮና ክንምህረኩም ግን ንኽእል ኢና ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ዝገበርናዮ ከዓ ክንሪአኩም ንኽእል ኢና final call Tesla is still about 466.9596 after hours ማለት እዩ good thing we close good day all right guys that's all we have for today and then I'll see you tomorrow whatever tomorrow I don't think so but maybe ربع الرخبنا بالي thanks so much love you all I'll see you next Bye-bye.